WWF Adria predstavlja podcast Divljina. Zločini protiv divljih vrsta. Zdravo, slušate novu epizodu podcasta Divljina u kom pričamo o zločinima protiv divljih vrsta. Ukoliko ste slušali prethodne epizode, onda znate da smo već govorili o tome da životinje dospevaju na naše prostore nelegalnom trgovinom ili krijumčarenjem, gde su često smeštene u jako male prostore, kutije, flaše, džakove ili kese i ovakav tretman neminovno ostavi trag na njima, a neke naravno i ne prežive. Životinje koje prežive krijumčarenje, nezakonitu trgovinu, a nekad i trovanje ili krivolov, moraju da budu zbrinute jer ih ne možemo odmah vratiti u divljinu, a u nekim situacijama vraćanje u prirodno stanište i nije opcija. Zato se u ovoj epizodi bavimo zbrinjavanjem i oporavkom povređenih životinja. Na tome rade specijalizovani centri i zoološki vrtovi. U Srbiji se životinje najčešće smeštaju u Beogradski zoološki vrt ili zoološki vrt Palić, takođe za rehabilitaciju povređenih životinja i ptica oformljeni centar za povređene i bolesne jedinke u Vršcu. Zoološki vrt Jagodina i Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja Zooplanet Pantele takođe pomažu u zbrinjavanju divljih vrsta. Sa mnom su danas Kristijan Ovari, biolog u Beogradskom zoološkom vrtu, i Dušan Stojanović iz Udruženja za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja Zooplanet Pantele iz Niša, koji će nam malo detaljnije objasniti čitav proces zbrinjavanja divljih životinja. Zdravo, Dušane. Zdravo. Hajde odmah da nam kažeš, nezakonita trgovina i krijumčarenje, dakle, nose različite rizike. Koji su ti rizici po zdravlje životinja, ali koji su i rizici za bezbednost ljudi? Pa generalno jesu veliki rizici, pogotovo što kada dođemo u situaciju da treba da se preuzme ili zbrine neka krijumčarena životinja, moramo prvo da vidimo da li je ta životinja sa našeg područja ili možda uvezena sa nekog drugog dela sveta i tu mora da budemo jako obazrivi. Mi smo imali situaciju pre 10 godina gde je krijumčarena preko 600 papagaja je uvezeno kod nas. Kasnije se uspostavilo da su oni bolesni, to jest zaraženi klamidiozom, koje je zoonoza, ali srećom mi smo odreagovali izuzetno profesionalno. Ptice su odmah sa granice smeštene u karantin koji smo privremeno oformili u Nišu. Sa bugarske granice inače su bile vraćane i preduzeli sve zoohigijenske mere. Tako da kasnije kada i veterinarska inspekcija i inspekcija za zaštitu životne sredine sprovela sve procedure, uzeti uzorci, ustanovilo se da su ptice zaražene. Nažalost morale su sve da budu eutanazirane, ali srećom eto i mi smo prošli bez bilo kakvih posledica, tako da mora bukvalno od samih ljudi na granici do ljudi koji rade direktno sa tim životinjama moraju da budu maksimalno obazrivi kada su zarazne bolesti u pitanju, jer ptice su prenosioci velikih mnogih zaraznih bolesti koje mogu da naškode čoveku. Kristijane, šta vi mislite? Generalno, kada pričamo o bilo kom transportu životinja, to je obično jedan vrlo složeni proces koji između legalnog i nelegalnog postoje jako velike razlike. Zašto? Legalni transport se itekako bavi dobrobiti tih životinja i impaktom životne sredine na te životinje ili tih životinja na životnu sredinu u kojoj, to jest iz koje dolaze. Kada planiramo neki transport u okviru zooloških vrtova, znači postoji jedan čitav niz veterinarskih kontrola koje prosto te životinje moraju da prođu, da bismo znali da su one zdrave, da mogu da iznesu put, da će se uklope na mesto gde dolaze, da ne nose sa sobom nikakvu parazitofaunu ili nešto što bi štetno uticalo na tu sredinu gde one dolaze. Čak i kod onih životinja koji se vraćaju nazad u prirodu su to vrlo rigorozne kontrole zato što ne želimo da unesemo nešto novo u prirodnu sredinu gde znači ti paraziti, te bakterije, te bolesti u prirodi se ne bi našle i na taj način da ne ugrozimo faunu. Kod ilegalnog transporta je jako veliki problem što kada se radi tako neki šverc životinja, onda je profit prvenstveno najbitnija stvar, tako da se životinje tovare bez nekog limita, bez nekog impakta na njihovu dobrobit, što je užasno. Imao sam prilike dok sam radio na Paliću, bila je zaplena 120 kornjača
od kojih je na kraju samo 8 ostalo živo. Životinje kada su grupisane u velikom broju, znači tu ne mogu ni da se napoje, ni da jedu, preplašene su, sve to negativno utiče na njih, sve to stresno. Zamislite avion u kome nemate stjuardesu, nego samo vas zatvore onako jedan totalni mrak i on kreće da propada, uzleće, pa pola putnika bismo izgubili samo od straha. S druge strane, imamo i taj problem sa fiziološkog aspekta. Kada je životinja uplašena, onda kreće se luči kortizol, koji je steroidni hormon. Kao svaki steroidni hormon na kratke staze on je dobar, malo otupi na bol, malo nas uspava, malo pomogne, ali na duže staze kortizol je imunosupresiv. I sad imate gomilu životinja koja je stisnuta u jednu kutiju, preplašena, one naravno tu plaču na svoj način, ispuštaju razne telesne tečnosti na svoj način, neke od njih su i bolesne i ubrzo, usred kortizola, usred pada imuniteta, usred tih stresnih uslova, nepovoljnih uslova, ta bolest se kreće rapidno širiti među svim tim životinjama koje su tu zatvorene. Jako mali broj životinja preživi taj transport, a najveći broj životinja zapravo plaća najveću cenu svog života nekoliko dana, nedelja, pa čak i meseci nakon tog transporta. Što je izuzetno loše, jer vi kada kupujete nekog vašeg kućnog ljubimca, ako je on stvarno otet iz prirode, znači ne možete ni da zamislite kakve bolesti, bakterije, parazite, druge negativne uticaje možete da donesete u svoj dom. I to prvenstveno govorim kada su u pitanju svima preslatki mali primati, koji ni najmanje nisu nešto što mi mislimo o njima, pa i do onih manjih životinja koje na izgled nemaju neku facijalnu ekspresiju, na izgled neće da plaču ili da se deru na vas, kao što su kornjače, kao što su razne ribice, kao što su razni gmizavci, vodozemci, ptice i tako dalje. Znači, svi su oni u opasnosti, a na neki indirektni način, ako nisu prošli adekvatne tretmane, onda su opasnosti po vas. A koliko često je ishod smrtonosan po životinje, a koliko puta se one zapravo oporave? Pa koliko mi imamo sad neko iskustvo, u većini slučajeva kada su životinje krijumčarene, one prelaze veliki put. Znači uglavnom to budu životinje koje se uvoze iz Mađarske, Nemačke i idu da kažem kroz Srbiju ka Bugarskoj, Grčkoj i tim južnim delovima zemlje. Onda mnoge životinje dolaze i avionskim transportom, uglavnom iz Afrike. To su uglavnom egzotične vrste životinja poput raznih vrsta majmuna, papagaja. Mi nismo imali slučajeve da takve vrste zbrinjavamo kod nas, a dosta često se krijumčare i životinje koje su da kažem, koje se izlovljavaju u Srbiji. Tu su razne vrste grabljivica, zatim ptice pevačice u velikom broju, tu su i neke vrste gmizavaca čak koje se uzimaju i to sve naravno spada i pod krivično delo. Naravno. Ajde sad da pričamo o time, dakle, koje prežive, koje vi spasite. Koliko su one kasnije sposobne da se vrate u divljinu i da prežive u divljini, dakle, posle oporavka, ili su prosto već u tom trenutku naviknute na neku ljudsku brigu ili pomoć i nemoguće, dakle, vratiti ih nazad? Sad, ja uvek imam svoje kritike vezano za zakon o dobrobit životinja, koji je pisan iz dobrih namera, ali jako loše. Tu uvek volim da kažem da je to i put do pakla popločan dobrom namerom. Znači, meni kada životinje dođu na brigu, meni nije u cilju da ja njima pružim ono što mi percipiramo kao ljubav i pažnju, jer od ljubavi se ne živi. Vas hirurg može voleti do besvesti na operacionom stolu, ali to vam ne garantuje da ćete preživeti operaciju. Znači, naše je da budemo hladne glave, da budemo stručni i da pružimo životinji negu koja je njoj neophodna, a ne da je volimo. Velika razlika. Zašto kažem velika razlika? Pa eto, uvek se setim jedne priče koje je pokojni direktor Palićkog zoološkog vrta Mirko Šinković pričao kao doktor veterinarske medicine. Kaže, imate 2 tipa veterinara. Imate ovog što voli psa i ovog što ne voli psa. I sad psu treba da se odseče rep. Pa ovo što voli, pa njemu je žao, pa on svaki dan uzme podseče po 1 centimetar tog repa, ali mu je žao. A ovo što ga ne voli, fikne sve što treba, završi operaciju i priča je gotova. To je često problem svih laika.
nađu neku životinju u prirodi, ne znaju šta raditi sa njom, oni je do besvesti vole, pa je gnjave, pa je diraju, pa je maze. I onda na kraju priče vi dobijete životinju koja u boljoj situaciji je ugnjavljena, u lošoj situaciji je ugnjavljena i naviknuta na ljude. Takvu životinju je posle izuzetno teško vratiti u prirodu. Zašto? Zato što ima poverenje prema ljudima. A to će u mnogome smanjiti preživljavanje. Kada dođu u prihvatni centar životinje, osoblje nije tu da ih voli, opet ponavljam, mi smo tu da brinemo o njima i tekako brinemo o njima. Znači njima je u prvoj fazi i tekako bitno da ih veterinar što pre pregleda, da konstatuje kakve su tu povrede, kakve su tu poremećaji i šta raditi, to jest kakvu terapiju uspostaviti ka tim životinjama, a kad terapija krene, odmah sledeća stvar je upravo ono što im je najpotrebnije, to je mir, odmor, stabilan pristup hrani, stabilan pristup vodi i određena komocija, komfort, da one mogu mirno da sede, da leže, da se oporavljaju. Onda u sledećoj fazi, naravno, prilazimo onom drugom delu, a to je kao što i sa vama mora neko da poradi na vašoj motorici ili fizioterapeut kada se povredite i tako dalje, onda dolazi i nama ta priča sa tim životinjama, a to je da vidimo kako se one ponašaju, kako njih vratiti nazad u kondiciju i u krajnjoj liniji tu je Zavod za zaštitu prirode koji je ispred ministarstva nadležan i zadužen za sve te životinje, faktički da se one vrate nazad u prirodu i to ne ona varijanta da odnesemo ih sad pod navodnicima prirodu i stresemo ih iz džaka pa sad snađite se, nego to je jedan proces, životinja se obeleži pa se pusti, pa se rendžerske službe angažuju da prate tu životinju u slučaju da nešto nije sa njom kako treba, da ona može da se ponovo pokupi i vrati nazad, što se retko dešava jer imamo dobre procene, ali ponekad se i to desi. Tako da je nama bitno da se ta životinja ne samo vrati u prirodu, nego vrati tu gde joj je mesto, zato je jako bitno da znamo odakle je ona uzeta, šta je najbliža bezbedna lokacija da se ona može vratiti nazad što pre i da se vrati na adekvatan način, da mi možemo da je pratimo, da znamo da ona uspeva da dođe do hrane, da jede, da pije, da funkcioniše. Meni lično je jako velika motivacija u toj priča sa rodama, zato što u svim vrtovima kojima sam radio često imamo te neke rode koje tu dođu skrhanih krila i ne mogu više da se vinu u nebesa. Imali smo prilike dok sam radio na Paliću, a evo sad iz prve ruke ovde u Beogradu, rode koje snesu jaja. Iz tih jaja se izlegnu mlade ptice i te mlade ptice odrastaju tu na oči svih nas da bi jednog trenutka bile obeležene i date im mogućnost da kada kucne taj nečujni čas ona rašire svoja krila i krenu dugo putovanje dole na topli jug, čak do Afrike, pa jednog trenutka i nazad. Tako da je to negde najbolji pokazatelj da ste posao dobro odradili. Postoje brojni primjeri dobre prakse, čak i sa životinjama koje su došle iz zaplane, koje su divlja, ali egzotična fauna, pa se neke od njih uspeju naći staništa odakle su pokupljene, postoje razni genetski markeri koji to prate i onda ih vraćate nazad opet u njihovo prirodno stanište. Mi ovde trenutno još nismo na toj razini što se tiče finansija, ali što se tiče svih ostalih stvari i tekako uspešno vraćamo godišnje nekoliko stotina mališana nazad u svoje prirodno stanište. Pa to je vrlo bitno u kakvom stanju životinja stigne u prihvatilište. Znači ako je uzeta iz divljine, uglavnom u većini slučajeva stres odradi svoje i životinja zbog stresa ugine, nažalost. A ako pričamo o životinjama koja je, na primjer, uzeta kao mladunče iz prirode, pa je ručno othranjena, naviknuta na čoveka, takva životinja se ne može vratiti u prirodu, jer ona očekuje i traži i prilazi ljudima i veliki je rizik njenom vraćanju u prirodu, zato što ako je, na primjer, grabljivica, može da povredi, jer ako sleti nekom, na primjer, ako je neka ptica grabljivica ili, na primjer, imali smo slučajeve gde su srndaći uzimani kao lanad, othranjivani, oni u svojoj polnoj zrelosti znaju i tekako da budu agresivni, pogotovo u sezoni parenja, i ako se takva jedinka vrati u prirodu, ona može da priđe čoveku bez straha, bez ičega i da napravi problem. A životinje koje prežive krijumčarenje, trgovinu ili trovanje, često su, dakle, povređene. To je ono što si i ti malo pre rekao, dakle, dođu sa određenim posledicama. I kako izgleda proces zbrinjavanja?
Pa uglavnom su one jako iscrpljene. Pored stresa koji prežive tokom transporta, uglavnom je tu iscrpljenost prisutna i tu je veliki procenat uginuća. Uglavnom i kada stigne, na primjer, životinja iz neke druge zemlje kod nas, radi se rehidratacija, smeštaju se naravno u karantinski deo, posebna ishrana i bukvalno se prati takva životinja. Ako nije sa našeg područja, ona ostaje zauvek u prihvatilištu do okončanja samog slučaja koji vodi sudstvo i druge institucije i onda se odlučuje da li će ta vrsta, ako je uzeta iz divljine, možda da se vrati, ali u većini slučajeva u praksi to nije tako, ona ostaje do kraja svog života u nekom prihvatnom centru ili u zoološkim vrtovima u Srbiji. A kada pričamo o vrstama koje su izlovljene u Srbiji, znači čije je životno stanište upravo Republika Srbija, u tim slučajevima se ptica rehabilituje i vraća u prirodno stanište. Uglavnom za to odlučuje Zavod za zaštitu prirode Srbije, ornitolozi ako pričamo o pticama ili herpetolozi ako pričamo o reptilima i nakon kada vidimo da je životinja spremna za samostalan život u prirodi, vraća se na lokaciju koju odredi stručno lice. A šta se dešava sa životinjama koje ne mogu da se vrate u stanište? U kojim uslovima su one? Dakle, kako ostaju? Sad, tu postoje dve kategorije životinja. Jedna kategorija su domaća fauna koja je povređena i prosto nije u mogućnosti se vrati nazad. I ona nam predstavlja jako veliki problem sa tog aspekta što imaćete prilike u zoološkom vrtu da vidite orla kome fali krilo, imaćete prilike da vidite neke male kaveze sa gomilom nekih sova koje tu čuče, nekima fali oko, nekima fali nešto drugo. Mi gledamo da te životinje koje su pred publikom ipak ne budu mnogo naružene i tu postoje table koje objašnjavaju da su ove životinje ovde u zoološkom vrtu zato što ih je neko doneo, da li građani, da li ministarstvo, da li neki nadležni organ i tražimo za njih neko bolje rešenje. Za neke druge životinje bolje rešenje nalazimo. Trenutno smo u fazi realizacije jedne jako zanimljive priče. Orao krstaš, koji je simbol naše domovine, koji je na rubu izumiranja, je nešto što nije toliko retka stvar kod naših komšija u Mađarskoj, a populacija je slična kao naša. I upravo smo u fazi dobijanja jednog mužjaka koji ne može da se vrati nazad u prirodu, a u što skorije vreme tražimo za njega i adekvatnu ženku. I onda poput ovih naših roda koje ne mogu da se vrate u prirodu, ali mogu da se razmnožavaju, da omogućimo da to potomstvo bude ono koje će se vratiti nazad u prirodu. Na kraju krajeva, zoološki vrtovi su kroz vekove svog rada razvili jako dobru pozitivnu praksu, jako dobro razumevanje ka tome šta je to imprinting, kako se to stručno zove, to jest utiskivanje nekih obrazaca ponašanja na životinju i šta je ono što ne trebamo da radimo da životinja ostane divlja. Ponekad smo smešni, ponekad smo kostimirani u raznorazne pande ili druge životinje, ponekad smo kostimirani u karikature tih životinja jer u suštini sova na majici primećuje samo njene oči. A ponekad čak ni to nije neophodno, ponekad je dovoljno samo da oni odrastaju zajedno na poseban način, daleko od posetilaca i to će sve uticati na to da razviju te neke emotivne veze koje će ih posle toga podržavati kroz život, što je jako bitno jer mi zaboravljamo životinje i tekako imaju jednu veliku paletu emocija, znači nisu samo automati kako ih je Aristotel opisivao, to jest, znači kaže ne cvili ona, to je samo vazduh koji izlazi iz njenih pluća, nego su i tekako vrlo emotivni, svako ko ima kući psa, mačku, papagaja, vrlo dobro zna o čemu pričam, kada oni dirljivi momenti kada životinja uspeva da bude mnogo humanija nego naši prijatelji, poznanici ili pripadnici naše vrste. A koliko često se dešavaju dakle, ti pozitivni primjeri vraćanja u prirodu i da li možeš neki da podeliš ovde? Pa iz našeg iskustva, evo s obzirom da mi 14 godina se bavimo svim ovim, imali smo zaista preko 6000 životinja je prošlo kroz našu organizaciju. Veliki broj životinja dođe u lošem stanju, iscrpljen sa deformitetima, polomljenim krilima ili ekstremitetima ili ukoliko je u pitanju trovanje, u većini slučajeva takva životinja ne preživi. Ali ako dođe mladunče, uglavnom gledamo, znači imali smo dosta vrsta sova, zatim orlova, vetruški koje smo othranjivali i bukvalno tu životinju pripremimo i nakon toga je vratimo u prirodu, tako da smo imali te pozitivne slučajeve sa spašenim mladuncima koje smo vratili.
A kada pričamo, dakle, o životinjama koje ostaju u zatočeništvu, kakvi su uslovi u kojima one borave i tokom i nakon oporavka? Pa sad sve zavisi od prihvatilišta do prihvatilišta i od uslova do uslova. Mi se trudimo da životinjama obezbedimo najbolje uslove koji su mogući za tu vrstu. Nažalost, nikad ne možemo da im obezbedimo baš uslove kao što imaju u prirodi, ali trudimo se, ono što je najbitnije je da dobiju hranu koja je prilagođena njima da se hrane na način kao u prirodi, znači da istražuju i traže hranu. Ako treba da nauče da love plen, u nekim situacijama moramo i da damo živ plen kako bi se mladunče naviklo i naučilo da lovi, da bi nakon toga bilo sposobno za povratak. I gledamo da prostor u kome živi bude što prirodnije napravljen, bez prisustva mnogo ljudi, jer uglavnom divlja životinja ne bi trebalo, kada je mlada, ne bi trebalo se navikava na čoveka i gledamo da bukvalno jedna osoba radi sa tom životinjom. A osim, dakle, te rehabilitacije, prihvatilišta imaju i obrazovnu svrhu. Pa kako to izgleda i zašto je važno da postoji i taj segment? Kada pričamo o edukaciji, moram priznati da smo tu edukaciju u Beozovrtu doneli na jedan sasvim novi nivo i da sam vrlo ponosan na to. A kako vreme odmiče, dolaze nam fakulteti i to nije samo fakultet veterinarske medicine sa kojima ćemo u skorije vreme imati i još jedan korak u toj našoj tradicionalno dobroj saradnji, gde studenti dolaze da gledaju, da uče o uslovima držanja životinja, o potrebama životinja u zatočeništvu i sa njima zajedno da pomeramo te granice na sve bolje i sve veće, jer kogod je dolazi u zoološki vrt, u poslednje vreme je primetio da se vrt menja. I da stavno vrt dobre nade, da su flamingosi dobili jedno jako lepo veliko parče, da smo sklonili neke stare zaređale kaveze, da su neke životinje prosto morale da izađu iz birke i da su ih zamenili neke druge. Tako da se i tekako menjamo i to ne samo zahvaljujući studentima veterine, dolaze nam i studenti biologije koje tu uče, koji rade sa nama zajedno, imamo zajedničke akcije kao što je bio Dan planete Zemlje i tako dalje. Znači imamo interesantnu stvar, znači studenti koji studiraju lovstvo, jer i tu i tekako ima da se priča o dobrobiti životinja, o ishrani tih životinja i o potrebama tih životinja u divljini. Znači dolaze tu raznorazni studenti, pa između ostalog smo otvoreni za umetnike koji žele prosto samo da crtaju te životinje i kroz to da iskažu neki splet emocija, jednu čitavu paletu nekih emocija koje mi možda ne bismo ovako kao svakodnevni šetači kroz zoološki vrt primetili. Ali prihvatilište nam najbolje pomaže i najviše doprinosi upravo u tom neposrednom iskustvu učenja i saznavanja o divljim životinjama, o njihovim potrebama, o njihovim povredama, o načinima kako da se one uspešno rehabilituju i vrate nazad u prirodu, to jest odsustvu toga kako njihovo potomstvo da vratimo nazad u taj istrgnuti genofond populacije i na taj način makar amortizujemo štetu koju je čovek načinio. Tako je. Edukacija je takođe važna, pogotovo za naše najmlađe sugrađane, jer deca od malih nogu stiču i navike i poznanstva sa određenim vrstama životinja. Mi kod nas imamo i taj edukativni deo, tako da stalno nam dolaze i deca iz vrtića, iz osnovnih škola gde pričamo o konkretnim vrstama, o njihovim staništima, na koji način i kako da se zaštite i šta je ono što oni treba da urade da bi pomogli toj vrsti ili staništu ukoliko dođu u to stanište. Uglavnom se priča tu o zaštiti staništa, odlaganju otpada na pravilan način, nenarušavanju prirodnog staništa životinjama i to je ono što je najbitnije da bukvalno svi mi građani znamo i vodimo računa, jer ipak smo mi u nečijoj kući, ako tako možemo kažemo, pogotovo kada boravimo u prirodu, tako da je to glavni cilj edukacije i naravno da deca spoznaju određene vrste, da znaju da ih razlikuju, da li po boji, po izgledu, po oglašavanju i kroz igru i druženje imamo zaista interesantne radionice. A kako se nosite, na primjer, u zoološkom vrtu baš sa tim negativnim komentarima da su životinje tamo praktično u zatvoru i koliko ljudi uopšte znaju za postojanje prihvatilišta? Da se razumemo, nažalost Beozovrt ima upravo taj svoj problem što smo mi tu jedno malo ostrvce dobre nade u srcu grada i to u betonskom srcu grada. Tako da i tekako moramo da napnemo sve naše kapacitete da bismo svim životinjama koji su smeštene tu našle dom.
Jako retko smo u situaciji da kažemo ne može, prosto ne možemo da primimo domaće životinje, ne možemo pse, mačke, tako neke golubove i životinje iz naše okoline da zaprimimo, ali za svu divlju faunu smo uvek nalazili prostor, a ako neko od nas postoji čitava jedna mreža drugih zooloških vrtova ili drugih ljudi dobre volje, između ostalog Zooplanet se u Nišu pokazao kao fantastični partner, saradnik i domaćin u nekoliko navrata, gde smo mi njima dostavljali životinje, gde su oni nama dostavljali životinje i na taj način pomagali tim životinjama da prebrode one najčešće, najgore povrede i najtužnije dane i da ih jednostavno izvedemo na svetlost onoga što treba da bude. Nažalost, taj prihvatni centar nije toliko na očima posetilaca i uvek trpimo negativne kritike zbog toga što životinje su u zatočeništvu, ali ja kao biolog ću da kažem dok god držimo biljke u saksiji, što nije humano, jer biljci nije da živi u saksiji nego u zemljištu, dok god prodajemo i kupujemo garsonjere koje realno nisu za život porodice, nisu za život jednog čoveka, a kamoli cele porodice, dotle nemamo pravo da kritikujemo rad onih ustanova gde neke vrste mogu da biraju da li će da postoje u okvirima kojima postoje ili će postojati u narodnim pesmama, bajkama i muzejima, jer evidentno da u prirodi nestaje prirodno stanište tih životinja. Čoveka kada bismo vratili u njegovo prirodno stanište, etiopsku visoravan, plašim se da 99% naših sugrađana ne bi preživelo prvu nedelju. Tako da ne možemo da pričamo o prirodnoj sredini kada znamo da medved dnevno pređe 100 km. Pitam ja vas na celoj Fruškoj gori kojih 100 km medved može da prođe, gde tačno u Vojvodini medved može da boravi, a da ne bude u ljudskoj sredini. Znači, mi kao ljudi smo se prvi infiltrirali na njihovo stanište, upili u sve njihove pore postojanja, zagadili svaki tračak njihovog ekosistema i onda uzimamo sebi za shodno da pričamo o netaknutoj prirodi i o prirodnom staništu. Toga danas više nema. Pogledamo negativni uticaj mikroplastike, pogledamo negativni uticaj svih onih stvari koje ostavimo za sobom osim naših otisaka prstiju i nogica kada odemo u prirodu. Znači, nema netaknute prirode, nema divljine. Zakon Republike Srbije osim lovišta i autoputeva, to jest naselja, ne vidi drugi prostor i onda o čemu mi treba da pričamo. Zoološki vrtovi su se mnogo promenili od viktorijanskog doba na ovamo. Kao što ste u viktorijansko doba mogli da platite ulaznicu, da uđete u neku ludnicu i da gledate ljude koji su tu lancima vezani za zid. Toga danas nema. Ista priča, ne plaćate ulaz sa džakom psa ili mačke u zoološki vrt pa se to baca lavovima. Znači, toga više nema. Danas jeste ideja vrta da prikaže životinje u obrazovnom smislu, da podigne našu svest o potrebama tih životinja u divljini, jer ono što je daleko od očiju, to je daleko od srca. Na neki način, kada imamo te negativne kritike, greje mi dušu samo ta stvar da postoje ljudi koji su svesni potreba životinja, ali isto tako me često rastuži što su upravo baš ti ljudi, oni koji vole kuce, mace, druge životinje, pa ih i sami drže u zatočeništvu u stanu i ne vide razliku između onoga što oni rade svojom ljubavlju ili mi radimo svojom ljubavlju. Na kraju balade to je životinja koja nije u svom prirodnom staništu. Da li Srbija ima dovoljno prihvatilišta za zbrinjavanje divljih vrsta? Nema. Nažalost, mnogi životinje dok stignu do prihvatilišta uginu. Mi smo imali jedini regionalni prihvatni centar na Paliću, tako da zamislite životinja sa juga Srbije koliko treba vremena da dođe, a kao što je bio slučaj sa tim papagajima koji su smešteni u Niš jer su došli iz Mađarske. Znači ponovni povratak bi verovatno mortalitet te grupe bio 100%. Zato smo i mi pokrenuli formiranje tog privremenog prihvatnog centra na jugu Srbije da bi držali taj jugoistočni deo. Evo sada imamo i formiran prihvatni centar u sklopu Beogradskog zoološkog vrta, zatim u Jagodini takođe i mnogo je lakše da životinja pređe kraći put do rehabilitacije nego li da prevaljuje veliki kilometar. Da, opet celu zemlju da prolazi. Tako. Zapravo, da. Kristijana, kakav je vaš utisak?
tužna stvar što Srbija zvanično nema ni jedno prihvatilište za zbrinjavanje divljih životinja. Na osnovu člana 91 i 92 Zakona o zaštiti prirode se sprovodi cela ta akcija prihvata i zbrinjavanja, zato što država može da ovlasti zoološki vrt. Po inerciji zoološki vrt je mesto gde se drže divlje životinje, pa shodno tome hajmo sve divlje životinje da stavimo tu i onda to bude jako veliki problem, jer ista ta država voli da zaboravi te svoje životinje tamo, pogotovo kad je lov na divljač u pitanju. Onda su to nadljudski napori da se tim životinjama pomogne, da se one vrate nazad u svoje prirodno stanište koje ne sme biti lovište. Pa sad pitam ja vas, to je jako zanimljiva tema uvek. Druga stvar je, kada pričamo o tom prihvatu, postoje tu nevladine organizacije koje pokušavaju svojski, kao što Zooplanet svojski pokušava da uradi, ali opet ne postoji stabilno finansiranje tih organizacija i onda je to jako veliki problem. Zoološki vrtovi su prednosti jer mi imamo posetioce koje plaćaju karte, plaćaju ulaznice. Da, komercijalne usluge. Da, i onda na osnovu toga imamo para da finansiramo i ovaj nekomercijalni deo. Ali sa druge strane, da ja nemam te flamingose i pingvine koji tamo tancikuju pred posetiocima i zabavljaju decu, siguran sam da mi niko neće platiti ulaznicu da gleda slepe medvede i životinje sa raznim hendikepima i tako dalje, jer to ljude rastužuje. Ljudi ne voli da su tužni. Tako da što se tiče tog dela, moću dobiti gomilu lajkova, moću dobiti gomilu klikova, gomilu komentara, ali suštinski niko neće doći sa džogerom da obriše za tom životinjom ono što je ona tu ukakila, jer životinja, osim toga što je lepa i miriše, ima onu drugu stranu koju treba počistiti, a to radimo mi, osoblje zoološkog vrta, u naše slobodno vreme, zato što nam je stalo. A šta se desi ako ne postoji mesto za zbrinjavanje? To je jako veliki problem, jer ako nemate gde da zbrinete životinju, onda nam prepuštena samo i sebi. Na kraju priče, ako me pitate kao populacionog biologa, pa ništa strašno, onda ta životinja ugine i postane hrana ostalim životinjama. To je vrlo surovo, ali u prirodi 90% ptica ne preživi svoju prvu godinu života. To je osnov trofičkog lanca. Ako me pitate, pa dobro, ako je to tako, zašto onda mi radimo ovo? Pa zato što postoje vrste koje su ekstremno ugrožene. Verovali ili ne, egipatska crkavica ili bela kanja, kako je poznata, je ptica koja je u potpunosti iščezla sa naših krajeva. Imate nekolicinu gnezdećih parova tamo dole u Grčkoj i kada oni prestanu se gnezde, onda je ta populacija u Evropi izumrla. I nikada je više neće biti. Kao što orao bradan, svi mi znamo za bradan, ali kostoberinu, strašna velika ptica, baca kosti sa velike litice, hoće da ukrade decu i nejač. Gde je on sada? Osim u Beozovrtu, nemate ga nigde u prirodi kod nas. On je u potpunosti izumrao. 70-ih je viđen poslednji gnezdeći par. Supovi bi isto tako pali u zaborav da nije hranilišta u kanjonu reke Uvrac, Trešnjica, ostala mesta koje se aktiviraju, znači prosto i oni bi iščezli u zaborav. Zato što ne možete vi stoku da iznesete gore na vrh brda i da ostavite tamo da trune, nego to mora sad beštetno da se uklanja, da se spaljuje, a svi ti lešinari koji su živeli na stočarstvu sad odjednom više nemaju hranu. Tako da u suštini, kada se dan svede kraju, vreme nam opasno otkucava, zoološki vrtovi su itekako promotor te neke aktivnosti da se neke vrste sačuvaju od izumiranja. Nisu jedini promotor, samo su najvidljiviji. Postoji gomila nekih udruženja, ljudi, pre svega sa dobrom voljom i dobrom namerom. Ne smem sad nikog da istaknem, jer svi oni rade jako veliki posao po pitanju zaštite. Znači, prvenstveno su na udaru veliki grabljivci, ptice grabljivice, lešinari, znači oni su onako prvi na udaru, jer je njihovo postojanje najviše ugroženo, a posle toga sve one vrste pod suknjom, to jest kišobranom ovih velikih zveri, grabljivica i ostalih tih zvučnih imena koje nikad ne bismo ni primetili, kao što je tamo neko slepo kuče koje se zakopava u peščanim delovima Subotičko-Horgoške peščare ili Pančićev skakavac ili tako neke životinje koje bismo sveli na nivo, to je nešto sitno koga briga. Da, a kako funkcioniše saradnja sa međunarodnim organizacijama? Da ste pomenuli da zoološki vrtovi, što kaže, jedan vrt nije vrt. Snagu vrta čini mreža zooloških vrtova.
Beozoo vrt zajedno sa Palejskim zoološkim vrtom radi jako puno na standardizaciji zoološkog vrta po međunarodnim standardima. Želimo da dođemo u Evropsku asocijaciju zooloških vrtova i akvarijuma. To je jedna izuzetno velika porodica od preko 400 institucija koju godišnju posete milijarde posetilaca, koju godišnje snabdeva jedna armija od nekoliko stotina hiljada timaritelja, stručnjaka, raznoraznih veterinara, eksperata, koji nadziru programe rada svih tih ustanova, ali isto tako te ustanove u tom umreženom uzgoju ugroženih životinja, jer za svaku ugroženu vrstu postoji poseban pedigre ili statbook, kako se zove, zahteva od svojih članova da određeni deo sredstava izdvajaju namenski za zaštitu nekih vrsta, tako da recimo Fondacija za crvenu pandu finansira tamo negde u nekom dalekom Mijamaru preko 20 rangera u službi, uspela je da poveća nacionalni park i štiteći pandu štiti sve one vrste koje tu žive na tom prostoru. A to je samo jedan od programa. Imate gomile drugih programa od onih beznadežnih koji pokušavaju da nađu poslednji primjerak Saole do onih koji upravo finansiraju opstanak supova, bradana, drugih naših lešinara, crnog lešinara koga uopšte i nemamo, čak ni mi u vrtu i tako nekih drugih životinja. Po meni je najboljih primjera u Mađarskoj, u Hortobađu, divlji konj Pševalski, koji je davnih dana nestao sa naših krajeva, a opet postoji jedno krdo negde u dubinama te pustare, čiji topot kopita i dan danas simbolički pokazuje otkucaje srca te naše planete, odakle se periodično grupice od 20 do 40 konja vraćaju nazad u njihovu prapostojbinu u Mongoliju. Tako da ja još uvek verujem u sve ono što radimo, verujem da postoje ljudi dobre volje, verujem da braća Kretu svom pokušaju da spasu planetu, sukobljavajući se sa negativcima, u svima nama bude to detinjstvo i da ćemo naći snage da pokrenemo svet u nekom pravom pravcu, jer i najveći put počinje običnim korakom, a mislim da smo mi taj običan korak koji treba da krene i kaže dosta je bilo, hajde da uradim nešto što ja mogu da uradim. I evo sad baš pitanje za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu životinji koju vide da je ugrožena na neki način, šta bi bio vaš savet? Kako treba da reaguju? To se vraćamo na početak. Pa prva osnovna stvar je kod životinja nemojte da je volite. Znači gledajte da joj pomognete. Kao što kad vas voli zub, pa ne uzmete klešta da vadite sebi zube i ne idete kod automehaničara po savet ili vas boli zub, odete kod zubara. Ista je priča. A ako je bolesna životinja, onda je tu veterinar. Znači prva stavka je odmah veterinar. Zakon o dobrobiti, zakon o zaštiti prirode kaže naći najhitnije prvu veterinarsku ustanovu i da je ministarstvo dužno da snosi opravdane troškove lečenja te životinje. Što će reći? Kad nađete životinju, zavisnosti od toga šta je u pitanju, peškir u ruke, uhvatite peškirom tu životinju, spakujete u jednu kartonsku kutiju, govorimo o pretežno manjim životinjama, kartonska kutija je mračna, znači ona će se smiriti, mekana je, neće zlomiti perje, neće zalomiti zube u pokušaju da pobegne i pravac do prvog veterinara koji treba da pregleda tu životinju i vidi šta će. Veterinarski fakultet radi jako puno, Zavod za zaštitu prirode tu da asistira svima, veterina Beograd na prostoru grada Beograda je tu uvek da pomogne svima, pa u većini slučajeva kada su divlje vrste u pitanju čak i Zoološki vrt grada Beograda nikog nije odbio na svojoj blagajni, tako da dobijemo najneverovatnije životinje. Nekad je dovoljna, što ja kažem, reč prijateljska i čaša šećerne vodice. Znači imate te čiope koje su iscrpljene, prosto su aterirale i sad jako teško da uzlete. Imate ježeve, žabice, druge životinje koje su prosto samo zalutale. Nekada mora i ta materinska briga da se iskaže, to su prvenstveno te male sove koje ovo doba godine užasno nerviraju naše sugrađane, zato što su izašle iz gnezda, sede na različitim granama drveća i celu noć viču mama ovde sam, naravno to zvuči na sovinskom jeziku kao hu hu i onda nema spavanja od njih dok ne odrastu.
ili su prosto mlade vetruške koje su se malo zanele, okuražile i ispale iz gnezda u nekom paperju ili formiranju perja i sad šta s njima. Znači, mi to sve othranimo i onda kada dođe trenutak vratimo u prirodu na pravi način u saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode, neretko i sa onima koji su ih našli, i na taj način gledamo da zatvorimo jedan ciklus bez kraja koji će se sledeće godine ponavljati ponovo i ponovo i ponovo. Dušane, za sve naše slušaoce, da li možeš da nam kažeš gde mogu da vas posete, kako sve to funkcioniše, koliko nam treba da dođemo do vas? Mi se nalazimo u selu Kamenica, to je na 7 km od centra Niša i svake subote i nedelje mogu da dođu da obiđu životinje koje se trenutno nalaze u našem zookutku, a sve informacije vezano za životinje mogu naći na našem sajtu www.zooplanet.org.rs. Da, hvala puno. Se nadam da smo dali našim svim slušalcima dovoljno informacija. Znači, moj savjet je nemojte se plašiti, pozovite da pitate. Zavod za zaštitu prirode, Veterina Beograd, bilo koja veterinarska ustanova treba da su tu, a u krajnjoj liniji i Zoološki vrt hoće da pomogne. Hvala ti. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Tu smo do sledeće epizode, a do tad preslušajte sve prethodne epizode WWF-ovog podcasta Divljina na svim platformama na kojima slušate podcaste. Inače, ćao!